Thank you Trizama Make Moraya for protecting me in my absence. You are wise. Bring them all. Oh, nĩ thutha wa Karangũ kwandĩka mũtambo-inĩ wake wa Facebook thutha ya audio ya mũtumia wake gũkorwo agĩkachifu arĩa marabangĩte kũnyitithia Karangũ mũthenya wa igongona on Sunday. Akiuga atĩ mendaga kũmũnyitithia na akagweta Wanja Nyarari ũrĩa atĩ abangĩte ũrĩa ekũnyitithia Karangũ agĩũka igongona-inĩ rĩake. Karangũ ekwandĩkĩte ũũ na akauga nĩ wega mũno nyina wa Mamake Mũraya nĩ ũndũ wa kũgitĩra ona itarĩ ho. Mĩario ĩno nĩ ĩtũmĩte Akenya aingĩ mone tarĩ mũthako ũrarĩ wa ihinda inene kũrĩa Triza eyumĩtie mũciĩ gwake nĩgetha athiĩ acangĩrwo na eke magongona nĩgetha akorwo akĩona mbia. Andũ marauga nĩ long con. Kũgerera mũtambo wa Facebook wa Karangũ atinda agĩpost kana aratindire agĩpost ũrĩa igongona rĩa Sunday rĩahanaga gũkũ akĩhĩmbĩria mũtumia wake na eci na kũrĩa arutaga mbia nĩgetha anyitĩrĩre mũtumia wake. Gũkũ mbica ciao ona ciana agĩcianĩka gũkũ ng'enda-inĩ na mũtambo-inĩ wake wa Facebook, ũndũ ũrĩa ona Triza Mamake Mũraya egũkomentigi na makoneka nĩ marakenera mũno ũrĩa ũndũ ũcio wahanĩkire. Gũkũ Akenya aingĩ makĩrakario nĩ ũrĩa mathire na mbere na kũnyitĩrĩra Triza na kũruma Karangũ, gũkũ magĩconoka andũ aingĩ makiuga tene tene gũtirĩ hĩndĩ makaingĩrĩra maũndũ ma kĩhiko o rĩ kana rĩ. Audio ĩrĩa ĩrehete njũkanĩrĩrio nĩ weno, na angĩkorwo nĩ mũthenya waku wa mbere kũbuata channel ya Wega wa Gwitũ kana gũtũthikĩrĩria, thiĩ hau subscribe-inĩ thiĩ hau button-inĩ ya subscribe ũtuĩke wa gũ-subscribe na ũkorwo ũmwe wa kwamũkagĩra maũndũ marĩa tũrakũrehera. Ĩno nĩyo mĩario ya Triza ũtukũ wa Saturday makĩinũka harĩa agwetete Wanja Nyarari arogeria kũnyitithia Karangũ atĩ ndangĩaga kũgitĩra Karangũ tondũ nĩ ithe wa ciana ciake. Augĩte ona Karangũ nĩ arĩ ngari nyingĩ to mũhaka akuo nĩ V8 ya Wanja Nyarari. Karangũ nĩ mũtongu hau rĩho mariganĩirwo, so wera kiugĩte nĩ araguo na V8 njerũ, niĩ no nguo na ĩno no nguo nginya na ngari ya kawaida na iki tiguo ndĩrarigwo aranyitĩrĩria V8. Karangũ akiuga nginya mũthenya ũcio ciake ciothe cikwara raini hau rĩ. Ĩno nĩ moĩ Karangũ ena mbia. Karangũ nĩ mũtongu hau rĩho mariganĩirwo, so rĩu haha tũtingĩcindana, nĩ matigũtinda makĩcindana na njogu kũmĩa. Nurses tufanya. Nurses tukuja anakuondolea. Si unaona sasa make sure ametoa nani? Wanja ya. Tata AC. Nani atabaki peke yake? Abaki peke yake, yes. What nurses to do? Na Esther peke yake. Na Esther. Sina watu wanaenda wakitolewa. Na Esther. Na Esther. Si hata Esther alikuwa amesema atakuja hiyo event. Sasa Esther wakimguza wataona dawa yao itakuja tu. Esa na yeye kwa wafichi wana wa Esa na yeye kwa wafichi wamguze, lakini hata wacha wamelekana na wao. What they do, they isolate you from family, they also isolate you from friends. Nigga agegotesa bebika na hatira modo wa kuoreria. Exactly. Kama vile saizi Triza ameanza kuongea vibaya, kila mtu atamrusha nje. Thank you. Exactly. Acha pata support tena. Lakini ile kitu nimependa na Wanja, hajaongea vibaya kuhusu Triza. Yeah. Wanja she's very mature anyway. Wanja she's very Koko Karangũ agĩkena nĩ ũrĩa igongona rĩa mwagĩrĩire. Andũ nao kuma diaspora na Akenya aingĩ nĩ mathiĩte na mbere na kudiscuss ũrĩa narcissist ekaga, na haha makiuga narcissist nĩ Karangũ na eheretie Wanja Nyarari nĩgetha athiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria mũtumia wake Triza. Makauga eci ndegũthiĩ haraya
onake ateheretio nigetha atigarie ho makauga egocoka okuria kwa ng'ombe na nguku. Bani saizi hata nikikutusi na unajua vile niko, kwanza utaniuliza shida ni nini? Kwa nini nimekutusi ama mbona nimeongea hivyo? Imenifikia wapi hadi nikaongea hivyo? Mimi basi kwenda kuuliza kama ni wazimu uko nayo nikupeleke madhara. You know he's been, and then let me tell you something. And this guy has been trying, and that is why he went and took all those children, akapigwa picha na wao, akaweka kwa mtandao. He's been trying to get to her nerves. That's all what he's been doing. How will I get to this woman? And let me tell you something. He has one more time. That guy has won. He's won now. Lakini wacheni niwaambie, nyamazeni kidogo niwaambie. Kitu mimi nasema saa hizi. Kama Triza is very smart. She's building her own brand. Okay. Akitaka apate hiyo attention, arudie tu hapa. Aseme pole kwa watu because sisi ni human. Sisi sio watu kichwa mbaya. Akuja aseme sorry. Sisi tutasema okay, we understand na tu push yeye pia. So she has a chance to come back and say, whatever I did for da. Please forgive me. If I said anything that was wrong, please forgive me. Ata clear the air. Lakini akiacha hivi, watu watenda na makasiriko. Arudi tena hapa. Aseme, I'm sorry with my arrogance. Na watu let me tell you, Banis, if you've been listening to na venye brand yake ilikuwa imegrow aje. Hata arudi aseme sasa yeye alikuwa na simu. Tutaelewa. Mary wacha nikuambie. Unaona alisema ule jamaa wa kwanza kumpe Blada Basi ndo alisema ati tunaniuma tumrushe nje. How now? Ni kweli walimwambilia nini ndege hii kufanyika. Lakini mbona anaanza kuongea vibaya about that nini na ni yeye alikuwa wa kwanza kupata that is what I'm talking about, Banis. That is exactly what I'm talking about. Being ungrateful. Understand? Being ungrateful. Hiyo ndio shida mali kwenye nakujia. That's what's up. Yeah. Hapo tu. Hapo. Yeah, you don't have to be ungrateful. You have to be grateful for people who took you out of trash and put you up, man. Hey. That was a miss. That was a miss. Hangekubali. Hapo ndipo watu walianza kuona anakula pamoja na wenye walikuwa namtesa. Ndarigiye atiriri. Mundu agutura, okay, watu woka atura atiri, mundu aturaga gutesaga. Woka watu umetuambia tu. No woka gutuonia atiri, bia neta cia bata muno. Gina tu namhagi tu comfortably tu juu ya pesa. You know, I was worried. Mimi nilishtuka. Kama icon mundu wali serious, either angetekiria mundu ucio ke event, second kama angekuja hangeongea. Exactly, thank you Nick, honest. Mimi kukuja angekuja lakini Mike hangepewa. Hiyo ndo madharau ningemfanya. Ningeambia MC that man should be hata kukuja hangekuja, abakie huko. Abakie na Karo. Kukuja angekuja because he has my key. Abakie na Karo. Kwani Karo anashinda saa hizi? Let me tell you, hakuna kitu poa kama mwanamke for God to glorify you. But you see, Banis, watoto wa Karago sioni kama ni hata angeleta watoto akae parking, hakuna mtoto mdogo hapo ananyonya angekubaliwa ingie. So sioni hata Karago. Lakini ndio Doris na kufanya nini? But ndio Doris na kwa msichana wa kazi angeingia na watoto ama sister ya Triza ama brother ya Triza ama mama ya Triza. Si lazima angekuja hapo. Angeenda kwa parking kwa VAT yake. Afanye nini? Afanye nini? I think anakudharau hivyo. Alafu tena unamletea nini? Na watu wamesimama na wewe, watu wamelia na wewe, watu wamekuombea. Hivi tu kwa ng'ombe. Asiye Karago angekaa kwa parking. Wacha tusikie Asia zote. Karago angekaa parking. Angepata watoto waingie. Kama kuna mtoto anachenjwa diapers, aende achenjwe kwa gari, aende. So Karago alikuwa anafanya nini hapo? Sasa ona watu wameanza kusema heri Karo. Angalia tu venye tu amechoma. Okay, ni drama kione atiriri. Andu majegi na guthumwa na wa Karo. Wanaenda tu lakini hata sio mbaya by the way. Hata sio mbaya. It is not bad. Na mimi ndio nimesema hakuna mwanaume achitangi. Na if we will all be blaming ati first wife juu ati tu ukienda tu kuongea, ukienda tu kusema your opinion unaambia bwana wako alicheat juu hiyo mdomo. Me that is wrong. Because hakuna mwanaume achitangi. Naona mimi sina. Unajua Banis unajua shida ni nini? Is her saying that the husband is rich by the way. Ndio mimi na utasema
Mary Frank nataka kusikiza both side of the story. Na ndio mimi nasema naweza taka kusikia huyo mtu alikuwa anaongea na Triza, aliambia Triza nini? Na huyu mtu ni nani? Na alijimute. They all knew what they were doing. Na huyu mtu she was in the car. Ama ikuwa simu, maybe they were in the car or maybe a room and she started talking. Huyu akaamua bas. Na nini na mrecord. Yeah, we're in a wicked world right now. We're in a very wicked world right now. So of course, Wanja alisimama na Triza. Na Wanja ndo amefanya Triza keheshimika. I salute her, let her be given her flowers. And forever be given flowers. Unaona? Forever respected. Huyu tata Esi angesimama na Triza. Triza angeheshimiwa kama venye Wanja alijump in. Tuongeni ukweli. The moment people saw Wanja, everybody was like, who is Wanja? Who is this lady living a luxury life? Unaona, everybody aliback off akashinda, who is this lady? So let's give her flowers. And of course, watu wafurahiangi. Kuna mtu anawagonganisha hapo katikati. Akienda kwa Wanja, ana fuel Wanja. Hivi ndio nani Triza anasema. Hivi ndio dunia tuko saizi. Lakini wacha nikwambie, she's supposed to live a personal life right now. Build yourself, man. Saizi akikasirisha masponsors, nini tafanyika wewe? And that's what unasikianga. Me, I tell people in Kenya, once you man. That's I tell watu, and correct me bambo. Mwambia watu, ukisha kuwa famous, tafuta manager. Kuna vitu zingine sasa hatuwezi kuachana nayo. Anafanya hivi, angefanya kama angekuwa na mtu amesimama na hivi vizuri. Angekuwa na manager ingefika hapo ya. Ingefika. She wouldn't even gone where she is now. Watu saizi wana grow. Una grow kabisa, una call your movement. Una reply kamoja tu hivi. Kamoja tu. But mimi nauliza Banis, cheki, mimi nauliza, yes, alikuwa recorded, si ni ukweli? Hiyo comment ameweka hapo kwa hiyo post ya Karangu ameandikiwa, ameweka mwenyewe. Hiyo ni mbaya bana, hiyo ni mbaya. Ameweka mwenyewe. And you know the fact that she's even going to beg. The fact that she's even going to beg you also defend me at the way I'm defending you. Yo. I was like, yo, why do you have to tell you defend me like you know you are your mother, your wife. Arudi chukua ng'ombe huko, anapenda ng'ombe na kuku akukuene huko. Kwa sababu watu wamemfikisha mahali yuko, she should be very thankful and smart and wise. Arudi tu kwa ng'ombe kwa sababu anaonekana anapenda huko kwa ng'ombe, bado anataka kukaa huko. Na Caron she's shining right now. She is a star. But let me tell you something. You know the reason why. Okay. Unaona Banis, hata Triza karudi kwake, we have no problem with that because people wanaachananga na wanarudiana. But at least those people who held you when you are in your lowest. Smart. Yes. Unawaheshimu pia. Unaweza kiumane, uwatafute bado, waambie mimi nilikuwa nadhani it will work, but it has not worked. Sasa atarudi kutuambia nini tena? Atatuambia nini sasa hivi? Ataambia watu. Atatuambia nini? Ataambia nini? Hata sasa hivi akiona yake na scroll bado anatoka na sema kienda. Atatuambia amenunuliwa demi sasa. Mama amenunuliwa nini? Huyu msichana si mtu mzuri. Atakuja kutuambia nini? Umejifanya alikuwa mama wa machozi gani this time? Machozi gani? Hakuna mtu anakataa. Hakuna mtu anakataa. Bwana yake atukatai, hatuwezi muoa. Sawa. Kurudi ni sawa, kitaka kurudi. But she's a brand now. Hata kama ni mimi Triza anaweza rudi kwangu, but mtu anarudi na heshima. Adabu. Na adabu. Sasa hata akona simu nzuri, hata kufikia huko tena. Unaona Banis, you see when women came together to help her, we were not helping her ati ndio asirudi kwake. That was not the plan. Una understand? People held her because she was going through something and women decided wacha tusaidie huyu mdem pia sipo ati atujisikia amejinyonga na akona watoi. Exactly. Kweli.
kidogo umesahau uko na simu umeanza kuruka huko. And I'm even proud of women. Juu alichukua mama na wakam crown mpaka anatoa wimbo inafika already. We forgot about our own struggles. Imagine. Ni hodo dreuria. Najiuliza swali moja tu. Najiuliza na historia alipeana ilikuwa ya ukweli ama ilikuwa ya uongo? Cause I don't know. No, but ilikuwa ukweli. She was going through. Whatever she was going through. Ukweli. It is true. It is true what she was Kama ni pesa walikuwa wanatafuta kweli. But let me tell you something. You see that narcissistic person. That narcissistic person can play a game kama it was not true. And no one will ever trust her again. Yes. Don't joke with those people. Nurses know how to play that game. Tunaona alipost hiyo kitu na akaingiza Triza box akaleta that excitement. Oh, na kwa kuna ukuzi it cannot happen in my life. Mpaka nilo natagiana ama unaona aje? Sijui check iendoe kwa ofisi. Was all that necessary? Thank you. Hapo sasa tuko njia moja na wewe. Necessary? Sasa ameanza hata walikuwa nataka kutrend hii wave ya Triza, but Triza never saw that. Triza mwenyewe akatoka tu hapo akaenda akakomentia Dama. What is that? Yeah, you tell me. Anamwekea kubatia mahali pamoja aombe. Commenting with someone who has been a best friend of your husband's side chick. She knew all along. She never told you. Ati na wewe ndio unaenda kwa page yake kushinda kama una comment. Are you okay? No, you're not. Mimi kwanza nile nasemanga friends wa bwanangu they can never be my friends, especially friends wale wamedai na huyo girlfriend ama huyo bibi they can never be my friends. Sio malaika. You know, and they are not welcomed in my space. Thank you. Hiyo kitu sijai change. Thank you. Na mimi sijawahi kuchange hapo. Yeah, I will never change. Friends it's not going to be changed. Walidai na huyo side chick kama wife whatever the title, they are not welcomed in my space. Because they trust me. And they are loyal hapo ndio tuko hapo. And they are loyal to her. Sasa kama hiyo pesa unaona right now, let me tell you something. Right now, I'm sure they are calling each other. They are laughing. They are rolling on the floor. Yes. No, saizi Triza kona stress. Sasa hiyo anangeje hapo. Hakuna stress wako naye Banis. Hawana stress. Imagine hawana. Unajua ni kurekodiwa amerekodiwa. I did it. Imagine she's stressed. Let me tell you. There's nothing. Hakuna you guys, do you know a narcissist partner? Mimi nilikuwa na ask me about it. Do you know dealing with a narcissist? Do you know a narcissist? Sasa unakuta wanakomenta huko hapo. Hakuna mtoto mdogo hapo. Lakini wakiongea kwa simu unaweza kuta hata anamtukana vibaya sana. Narcissists are bad. They are bad, but she mwajo yake. Eno nĩ mĩario ya Wairimu Muchiri kuria andikire mutambo-ini wake thutha wa kwirwo niwe wanĩkĩte Triza na akauga atiriri riu mwanjũria kima I can't be that cheap. What am I benefiting if I do so? Muri mwanyona ngĩingĩrĩra bara cia itonga sawa tu. Eno nĩ mĩario ya Wairimu ĩrĩa mũrakarĩtie na agakorwo agipost akionania tiwe warekondire audio ĩyo ĩrĩa ĩtũkĩte ya kũrehe kiagago thĩinĩ wa social media kuria andũ marauga nĩ makoretwo betrayed na Wanja Nyarari akauga betrayed in the city. Wanja Nyarari rĩ no, Wanja Nyarari nĩ mutumia ũrĩa kana nĩ Nyarari ĩrĩa yeyumĩririe nĩgetha ĩnengere Triza kĩande gĩake gĩa kũrĩrĩra harĩa Triza onabundithagio kana onagio ũrĩa homa na kahiũ cinyitagwo nĩgetha mũndũ arenge nyama mĩkawa ĩno mĩnene naho akiuga esi nĩ kũmũnengera broti na nĩ ũkũririkana video ĩrĩa Triza arutire ya mbere Wanja Nyarari nĩ aronekana akisponsor video ĩyo na nĩ anyitĩrĩire Triza na njĩra nene mũno gũkũ audio yumĩte igatuma Wanja Nyarari andike betrayal in the city. Andũ aingĩ makauga gaka no mamenyete nĩ kamuthako karĩa gakoragwo social media ho Wanja Nyarari akonania ũrĩa arakarĩte thutha wake kũnyitĩrĩra Triza nginya mũthenya wa igongona. Nĩ mũkũririkana Esther Bambach nĩ augĩte ndegũka nĩ tondũ
nĩ arona igongona rĩrĩ Karangũ wa Mũraya nĩ agoka, noguo nĩ kũingĩrĩra ũndũ ũbangĩtwo na ũgabangĩka, kũrĩa we nĩwe watũmire maũndũ maya mahanĩke, augĩte ndegũka, no mũico tũkĩmuona kũrĩa Blue Springs. Igongona-rĩ, mũndũ ũcio matindĩte na Wairimũ Mũciri, na mũngĩgeri mũcoke history ya Wairimũ Mũciri mahĩtanĩtie na Wanja Nyarari, ũcio nĩwe wathũkirie kĩhiko kĩa Wanja Nyarari. Ũcio Wairimũ Mũciri. Uyu akoragwo blogger na uyu akoragwo kĩrĩa akoragwo content creator. Exactly. Uyu mama na Hananga Mtoi, si ndio? Hananga Mtoi. Nana Mtoi. Okay. Mati ndiko mate Saturday. Hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkaga atĩrĩrĩ, na nĩkĩo Wanja na Kichomi maugaga atĩrĩrĩ matigũka igongona tondũ recording icio nĩ marĩ nacio. Oh my God. Ule wa kurekordire ni nyimbo icio ni cia Saturday, igongona rĩtarĩ ikinyu. Na mati na Tiriza auma gũkũ marĩ kwendia mbao, athiria kĩrara kwa Wairimũ nĩguo Sunday mathika mũtĩ-inĩ. Acoke moke mathi igongona. Oh God, Tondu ono ũrĩa nĩ ate ona thaa ici mũngĩthiĩ nyamũ-inĩ ya Wanja Nyarari nĩ auga nĩ aratetera ũrĩa Tata Esi tondu Saturday handũ mũrani na Tata Esi. Saturday handũ mũrani na Tata Esi na maũndũ maya maumĩrire Saturday. Tondu tuicio na cia kiumĩrĩte rĩngĩ Karangũ nĩ egũthi Karangũ ndegũthiĩ. Maũndũ maya mothe nĩ ma Saturday na no matirĩte na Saturday nĩ Wairimũ Mũciri. Wairimũ Mũciri ndaragĩka revenge nĩ gũkorwo ũyũ nĩ okire akiuga nĩwe wathũkirie kĩhiko gĩake, ndarakenda kuona ni Wanja nĩ warathũkia exactly ũyũ. Nona Mary reke njarie tondu ndinegene nona harĩ mbica ũyũ Wairimũ Kimani Wairimũ ũyũ mahũrĩtwo mena wa Maspea na Esi na mutumia wa Karangũ me ũhiki ya March. Ndeto ici ciothe ciumĩrĩte nĩgetha kũhumbĩra ũrĩa wa Maspea nĩ ũndũ wa story iria ũrĩa araririe ira Wanja. Ũyũ arekordio nĩ Wairimũ Mũciri Saturday ũrĩa Tiza makĩria na wa Maspea. Nĩgetha ndeto iria cigũcoka ciumĩre thutha-rĩ makarekeria recording nĩgetha mahũre Wanja. Iyi story ciothe ciumĩte group-inĩ ĩyo yekirwo Saturday. Haya koguo rĩu nĩ ndanyita rũgano rũrũ na njĩra ĩngĩ, ndanyita rũgano rũrũ atĩrĩrĩ koguo saga ĩno yothe rĩ mũndũ ũrĩa ũrahũrwo nĩ Wanja Nyarari na ithuĩ twakiuga atĩrĩrĩ ithuĩ TikTok ngima no tũnyitane kanene na kanini na ithuĩ twakiuga atĩrĩrĩ tũgũgĩtetera mũtumia ũyũ wĩtagwo Wanja Nyarari na tũtiramũtetera tondũ nĩ mũthaka, tũtiramũtetera tondũ ena njuĩrĩ ndaihu, tũramũtetera tondũ ithuĩ ta Akenya nĩ tuonete ciĩko njega iria areka andũ na iria ekĩte Tiriza we mwenyewe na nĩ njũĩ basi mũbango wa Tiriza ndwarĩ arekondwo no harĩa mũndũ ahũthĩkire akĩrekondwo. Andũ arĩa mekũumia haha nĩ mũndũ wetirwo Wanja Nyarari na mũndũ wetirwo Tiriza wa Karangũ, tondũ menye Tiriza wa Karangũ wa mbere nĩ ekwamba angĩini gĩconoko kĩũru mũno kũrĩ andũ tondũ mĩario ĩyo yorĩtwo mĩega. Again mũndũ ũrĩa hahora ũrathara ũrenda kũhũrwo basi agĩkomererio na akĩoneke nĩ acinda tondũ social media nĩguo gũgĩkorwo kũhana-rĩ nĩ mũndũ wetirwo Wanja Nyarari. Haya bado no tũkwenda kwĩra ũrĩa atĩrĩrĩ, no tũkwenda kwĩra bado na Tiriza atĩrĩrĩ ona gacako gake akarore wega mũno. Andũ macagũre arata athuranĩre mũrata ũguo ũngĩkũruta thĩna-inĩ, mũrata ũngĩrũgama nawe na ngũri, ũngĩũma nawe na ngũri. Tondũ nĩ kũroneka ndeto ici haha tiho ciambĩtie, andũ aya mena ndeto nyingĩ mũno na nĩkĩo mwaigua kwerwo atĩrĩrĩ recording ciĩho nyingĩ. So ona iria ciĩho-rĩ ti kuga atĩ arekondetwo no ũyũ Wairimũ wa Mũciri, kwerĩkana rekondi nĩ nyingĩ mũno na irĩrekagĩrĩrio ĩmwe kwa ĩmwe. Yani na Wairimũ wa Mũciri-rĩ okire gwĩ Tiriza Saturday after Tiriza kuga atĩrĩrĩ after na Tiriza kũrega Wanja kũrega mbeca cia ũrĩa cia ndama
Koguo ndama akihuthira uyu wairimu wa muciri athie atrige Triza nigetha marekondi kia makurekodi macoke mamuthukirie after event. Ndeto ici ciothe ciathondekirwo Saturday na nĩ ndama ũrahũthĩra andũ arĩa angĩ ndama arahũthĩra andũ arĩa angĩ kũhũra wanja. Okay, nireke njuge atiriri wanja nyararire mutumia ucio arorio kima arakua kuoya brother gutwara maju arakua brother gutwara maju aria Jerry ndenda kukumwira atiriri undu uyu wothe ni wabangitwo tondu mungirora ngina kinyua wa iratu the 24 men are group-ini ya WhatsApp aingiritio no hau niho ndenda mwambe mumenye story ici ciothe ri na nikio wonire ngina ndama aneanite ngiri igana gicoka akiongerera ingi kibao nigetha outshine kiria tumugoithi tukoya mundu ungi nanyita andu aya othe story ici ciothe ni ndama ureko wothe nigetha athukirie kiria athukirie wanjaritwa ni undu wa kiria ndu wa kumwanika na ni kindu maturite mabangite ti hindi manjia mangikaingiria ngina kinyua wa iratu ngurubu-ini iyo mabangaga alafu kiria haha wanja makiregaga uria Karangu agiuke nona moki ndama aigirie ni gutuma Karangu mbeca thutha-ini na Karangu onawe no wigue uru tondu wa riri akina Baubat na Wanja nio maturite mabangite event then mwico wigue ng'ania nioka ndungiona kiria ndunire ngina kiria Karis niwe umuheaga indo niwe etagwo atia uyu Triza niwe kiria brand ambassador wake no na ndama ati niwe tutanatiga maundu maria mahanikire Sunday ni kuririkana Triza nionire imajika nyingi cia bia ni ukona ona Karangu ni erutire kumurehera akuhi o milioni imwe na kambuni iria cia musponsete na andu makituma muno bia raini-ini ya Triza guku ni kurerekana ni ukona Triza haha akiuga bia ni cia rutirwo o kurutwo no andu ingi ni mathire na mbere na ku reverse thikiriria uigu uria arauga imoiga morivasi imoiga morivasi bia tara goicira cina manyamu ndera andu atiriri tara weri ndiru wendwe thamba na nginya makeup ndethamba na ndirauma kaya alikuwa hakite muduramu ngima ya makeup kana niki mkoaze nawapenda sana ni mwiga musirivazi wathi ate nyingi ciana cia Ngai haya mwenye amerivasi hii transaction ya kwanza yenye imerivasiwa ni Kennedy Mushiri Njiro haya no hata kumarora Karangu akitupa karo. That was her final decision. Even yesterday, her decision was clear. Ati Triza agacoka kwa muthuri wake wika. Ati tutinaruta nguo. Uko ndanyingire na ifunjaga. Si unaona tumevuga. Uoni hapa kila mtu akona ile nguo alikuwa nayo jana. Tumekuja sasa kuonyeshana kwenye tuko. Tumekuja kulala huku. Tukajifuga matawe juu tulisahau na maguo. Uoni tuko na mavitu huku. So juu ya kuingia live. Juu unasikia watu huku mnanitafuta mkiongea vitu zenye haziko. Lazima ningerudisha ile nguo nilikuwa nayo jana juu sina nguo. I cried with him na mimi mnajua vile mimi nakuanga emotional unganispensa kabisa. Co-host Esther, si co-host mtu kwanza saa hii. Wacheni Esther kwanza akae kwa live yake, mimi nikae kwa yangu cause mimi sikai. Cause tunaenda kuidhaba tume. So Triza is okay, niko na Triza kwenye tuko na ndege ya mzungu ilikuwa scam. Hiyo ni mimi nimemake clear. Cause Triza yeye ana nguvu. Kama tema mara. No okay. Taja kwa yako mira wigarure ungiagwa taiti. Tata wana mina nogete taiti kumaira zungu. Adora murarie iyo ni ucio ni mugabo wa Triza ati nimerete Triza ndari araharukia nguo we ena tauro nikio itangimuonania kamera-ini. Ebu ongea sasa tena
Nasema hivi, na totini uroretie. Ndiroretie nako, ngai ndingekuroria nako mami ni nguhingirwo live. No merete riri. Wenye wanaongea mambo yenye. Katiriri, haruki ikuo kiu giakuona waga gukihinga biu na guku thutha ri. Thauti yakwa ni maigue. Okay, ukuinuka njaga. Kuinuka na kamera irokanira ha. Ndiwe ndiragithi na ngari mami. Nä kå rigå ndarigo tondå enda kwarå nguo rä harå ngina nguo citå we nawe rathia kå neana nguo citå kå ndäraikirie ngari-inä yanyu å raikagia ngari-inä yakwa nä kä inaririkana nä å rä twena hara ndona nginya nderoke no niä ndinaingä kä rä a ndarä må nogu ndona ä anga Triza alirudi kwa ng'ombe anga sijui niä må rå gamo wakwa ũkoragwo wĩ ũmwe ndagakena ngoro njũru kũngĩra niä må rå gamo nä harä andå matanjå niä må rå gamo wakwa nä å mwe niä ingä rå gama na må rå gamo gå tirä må ndå å ngä njenjio nau so aria mararia thaa ici ndikwenda kwaria mĩario mĩingĩ mũno no niĩ ile msimamo nilisimama nayo hapo mbeleni hata saa hiyo msimamo ndio nimesimama nayo unless mũndũ okiauge rĩu niĩ kuma ũmũthĩ ndĩ nyina wa ũyũ nĩwe mũtumia wakwa na nĩwe ciana ciakwa na ndirĩ na ũngĩ no niĩ ndirĩ rĩndĩ gũikara polygamy ciĩtagwo polygamy ka ciĩtagwo polygamous marriage icio cia ngoma tigũcienda. So mumesikia, that is her murugamo. Wewe mwenye mnasema tuongee Kiswahili, sasa mnataka tufanye nini? Ya Gikuyu acio marugo. So that is her murugamo. She needs her husband back only with one wife. Na rĩrĩa akarũgama auge ũguo auge atĩ niĩ ndĩ wa mũtumia ũmwe. So watu wengi naona huko hata Facebook mkiandika like muna fight Triza ati ulitusaliti nini. Triza mrugamo wake wale msimamo wake alisema kama nitarudi kwangu narudi kwa bwanangu ni vile waliingia kwa ndoa. Simulisikia mimi nilikuwa msimamizi. Hata huyo mwenyewe alisema mambo hapo nikioa tulifanya harusi nini kwani harusi iliolewa na mabibi wawili harusi ilikuwa yenu peke yetu so nataka kama itakuwa hivyo venye tulianzia I don't have problem but for now tiguo guikaire ndoni ati nyumba ya Thika Road imekuwa hapo kutoka mwanzoni si mnaijua ya Matangi si ni ile nyumba ya Matangi si Thika Road Matangi ni Thika Road ile Thika Road hiyo ndio nyumba yenye inaongelelewa so muache kufight Triza mteo tida mkiuga ati aga nyumba ya Thika Road ni ile ya Matangi na Triza aliongea kuhusu nyumba ya Matangi akaongea kuhusu bwanake akaongea kuhusu watoto wake so na watoto ciana iti teke tutikwarĩrie ciana cia wa online ciana hau nĩ kũiguithania ũrĩa mekũiguithania no wega nĩ ati wanaweza cooperate si ndio sio wanaweza cooperate si hata mimi mnaonaga na cooperate na Baba Chebet na Baba Shiko without dramas so to nginya turehe drama ati nĩ ũndũ wa ciana cia mũndũ ithigwo so kama kuna kitu mlikuwa mnataka kusikia kutoka kwa Triza hiyo ndio msimamo wake muache kusema amewasaliti sijui ameenda wapi sijui nini pana ati naona wengine wanasema Triza alienda jana sisi tutaangalia watu wapi unaangalia watu ukifanya nini si mtu anaheshimu msimamo wa mtu na muache kumchunguza sana Spencer crowding we Hana Miriam ulikuwa guest wetu hebu tuma kitu ate Spencer crowding ni just Hana Miriam muno no ndwa gutunyitirira na guthina mbere gukorwo uri umwe witu wa go subscribe channel ino nitukenete muno ni nyitaniri waku uri uthiete na mbere gukorwo ugituhe na gu comment no na gu share niturakena muno na nituthi na mbere kunyitanira na ungienda uhoro wa interview kana tumurike undu fulani turikena muno ugitwira hau comment-ini nitukinyite subscribers almost 7,000 na ni Ngai ni atutwarite wega na no ithu tugakinya 100 nitirakuhoya muno na ngaguthaitha uthie na mbere gu subscribe ushare broadcast cito na nigetha tugie na subscribers aige nigetha tukinye 100 subscribers jitagwo waku DJ Dan Rose ya na mahinda mega.